Pozdrav svima! Moje ime je Tamara, logoped sam po zanimanju. Kako bi bili sigurni da li možete da naučite glas R uz pomoć mojih vežbi, potrebno je prvo da proverite podjezični frenulum, odnosno resicu koja se nalazi ispod jezika. Kratka resica može da bude jedan od razloga zbog koje ne možete da savladate sve vežbe koje sam pokazala u tutorijalu kako naučiti glas R. Kako bi proverili dužinu frenuluma, isplizite jezik. Ukoliko jezik nije oštrog vrha, već je vrh jezika u obliku srca, to znači da imate kratak frenulum. Sigurno se pitate zašto je vrh jezika u obliku srca. Evo, ukratko ću da vam objasnim. Resica se nalazi ispod jezika, blizu vrha jezika. I ukoliko je resica kratka, ona vuče, odnosno zateže taj vrh jezika ka unutra i na taj način pravi oblik srca. Pokazat ću vam jednu vežbu kako možete da proverite podjezični frenulum. Stanite ispred ogledala i podignite jezik na gornje sekutiće. Možete da uzmete špatulu i da je stavite između. To izgleda ovako. Sada ponovo podignite jezik, odnosno naslonite na gornje sekutiće i zadržite ga u tom položaju oko 30 sekundi. To izgleda ovako. Samo obratite pažnju da kada podignete jezik, ne rastežite ga, ne vucite ga unazad. Samo probajte opušteno da ga naslonite. Šta je to što osetite kada podignete jezik? Da li osetite bol? Ili osetite samo neku neprijatnost, odnosno zatezanje resice ispod jezika? Ukoliko sami možete da procenite da je vaš frenulum kraći i da osetite bol kada podignete jezik, najbolje bi bilo da se obratite logopedu. Ukoliko ipak osetite samo zatezanje resice kada podignete jezik, to je sasvim normalno jer jezik nije navikao da duže vreme stoji u uspravnom položaju. Zato je najbolje da radite vežbe za jezik, odnosno vežbe za jačanje oralne muskulature. Sa ovim ću i završiti ovaj kratak, nadam se poučan video, za sve one koji žele da nauče glas R. Ako imate neko dodatno pitanje, pišite mi na mail tamara78@hotmail.com. Vidimo se opet nekom drugom prilikom. Pozdrav!